Anarana zegny Madame Julienne. Za zay présidente fikambanana Ranomamy eto Ambanomena. Misy zegny lelaka nazo tamin'ny association Famelo. Naro zay le tombotsoa nazo nay tamin'ny Famelo. Ao koa zegny nisy le formation nampanovindreo zahay rango tamin'ny taloha tagny. Nagnano formation, nagnano zaitry resele zahay. Nagnano zaitry petakofehy zahay. Tamizio zay zahay nidriky zaitry rafia. Nisy koa zegny le vola nataondreo fond nampiasainay. Nohon'ny fisiany MMP zegny konko mamelon-jafy. Io zay tegna ny nampandroso zahay zio io. Kaya niasa l'école zay zahay tio, niasa l'école io zahay tamin'ny roso igny, commencé nanao l'école io, koa tsy nampiandreo zahay tsy nefanay zegny l'école io. Nampiandreo zay zahay. Zahay zay ny risiky namory ny vato sy ny tariny, ro amizay nagnampy zahay. Ny risiky koa zay zahay ny karama papiasa tragno, piasa l'école io zay zahay, nangala vola fikambanana koa zahay, ny karama piasa io école io.